قتيان دوبا قرتي umraa gartee ramadaana keeysaa carraatti fayyadami yaa nama qabeenya qabu yaa rabbi nu geessi gaa umraa aw rabbi nu haa geessu harama san jala rabbi nu haa dhaabu rabbi haa beeku yaa rabbi soomana kanallee yaa rabbi nu soomansiisi nagayaan fayyaan jechuu ega faatee maal isin goote gaa faatee tana diddanii faatee tana cinqitanii yaa boo isinis faatee inis dhiyoo tana taaktiika eegaltee jirti ega taaktiika eegaltee jirti faatee atilleen gattaa'e idan duuba gartee umratu fi ramadaan ta'dilu hajjatan macii je umraan soomana keeysaa walqixxaatti kanama hajjiinaa hojji godheeti allahu akbar hani'an aboogaa gammachuu warri gartee qabeenya qabdan warri rabbiin gartee fursaa qabeenya kanneef paasapoora gartee viizuma dhawatee useetuma deemu hani'an lakum rabbi sinaa geessu amin jay umraa achitti boo rabbi siyaasa laachisu akkachi rabbi siyaasoo mansiisu ega baadiyyaa rabbi sin soomansiisin ameerikaanis baadiyyaa makka biratti jechu awurooppaan baadiyyaa igale baadiyyaa mashaqqaa warri baadiyyaa warra magaalaatiif maal hin ta'inaa jedhan ragaan ta'in jeebar warri baadiyyaa mataa jabaata ammas igale rabbi sinaa waffaqu gartee magaalatti soomana magaalaan makka lafa rabbiin jaalatu chis soomani boo lafa rabbiin jaalatu santu irra magaala rafti taan baadiyyaadha ameerikaa awurooppaa minaamin kanaadaa awustiraaliyaa maali afrikaa gali biraa kara riyaadii fi maalleellee gari biraa makka san gartee madiinaa fi makka lafa rabbi gartee فبرخا توبي أشي سومني ربي سي أشي سياسو من سيسو ما لو صدا أشا ولتامي سيقلا أما سجاي بابر يو ربي سيجي سمالس كابينجا كباتة فيتو باسبورا أمريكا كباتة خا كندا خا أوروبا خا أستراليا خا مالي كباتو يو ربي سيجي سيسو من سيسو مالي واندن ديس يا ربي نوغيس وأينو قرأ ربي تنو هذا باتي رمضان تندوبا کرتے باتي جبدو باتي کرتے دور ربي سبحانه وتعالى اقرأ جاء رسول الله صلوات ربي السلام عليه رمضان غيس اقرأ قرأي قرآن ربوسي ها إذن دوبا کرتے باتين تنماس ربي يتيتي فإنها لالمي نياتا فيت nyaata ka adda feete nyaata gisee nyaatte fedhinnaa shaawa qabda jaartii qabda musigalee baatii tana guutuu ati laal shaawaate nyaata keef qabde duba yatruku ta'aamahu je rasuulli salawatu rabbi islaamu alayhi hadiisul qudsi irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal je gabrichi kiyya yatruku ta'aamahu nyaata isaani dhiisa wa sharaabahu dhugaatii dhiisa wa shaawatahu fedhinnaa isa fedhinnaa من أجل نايتش ديسة جابر فدينا خكم نقدر حساب تيجرتي أكان رواية بخاري تدفنا إن شاء الله أكامل تدفنا أو أكمله غويا غوتو كرتي جارتي تدامو فد ولا غويا ولا الكني بيتا نمنكون ولا رشاوان أو غوتو يلا مفاتيح مسانو منام أو مسانو دلتا كو خافتيمي دبي لك هاتيتو مفاتيح يلا ممكن درانو خان كوتة لافا 0-0 يقولما لافا 0-0 سنوما أتاو ولكن مو نبيتي قرو فاتينو نبيتي جباني بيتي يو أيام تيف غاري إسي برادي مي زنا قدو آيونم موكا غرتي أمتا كافراتي وشوم بممال جتنين تكچت أكا زنا قدو بجيسي دوفيتا سيقلا
وني قدو فيتا لا لدو يدعو طعامه وشرابه وشهوته بايتك قوتو قرتي قويا قوتو نمني ولرا دبرتيني سكس رفر إنان ساني هاي جرا ديرا كسي تومي غربين ورطاكو قبناوا اومي قبناوا كتي قبناي سانوني بيخن جچون gizee gartee amsumaan raamuran dubartii kamalee godha sanachitti adda dhumatte muummadis waan isa qabbane isaa hedduu waan hin taaneef guure baradoo deebi'anilleen maa salaama ifiif baradoo if godhe kaanis ifiif baradoo if godhe baradoon baradoo tanaafuu masaanuu jettanii gartee mashakkaa ifin kaayina masaanuu gaafa qadari rabbii si fide numa dhufti jaalattee jibbitee alaan ragmi anfiki funyaan kee lafarri gamuun rabbii yoo fide numa dhufti masaanuun feenu bar feetanii fedhu baattanii sigalee feetan fedhu baattan shi'itum aba ama beeytum masaanuun yoo rabbiin ni argamti jee numa argamti sigale shiitum ama beytum anna yikteetuma fuutaa kitaabni kasiisan eeysaa fidden saysin kitaaba san faateen eeysaa fidde irraan beeyde moon kitaaba san bikkarraa fiddammee nuu barbaada nuu fida anna yikteetuma fuutawi eeysa jiraat atillee shurufkaa jannataa dhabdeetuma hiikamta akkas jechuun shurufkaa jannataa maa salaama jannata shurufkaa nagartu atilleen kun immoo nuti hadiisatti qabnu galee isii damba dubbii jannataa maarree dhaga'uun feetu jaarsi irra fuudhee irra du'ee irra wayyaaf du'ee awwaalamee irra wayyaaf isii dubartii hedduu oli qabanii gaafa kaan toora dhibbaaf waa oli qabaniiti jaarsi keessirra fuudhee dhaga'uu fi du'ee dhaga'uu kamturra sii wayyeennaan toora 85 immoo maal dubartiin jechuudha du'ee awwaalamee du'ee dhaga'uurra jira fuudhee isaa dhaga'uurra afasi jedhe mashakkumaa bar mashakkaa ajaa'ibaati rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa faatee akkasirratti uume masaanuu jibbuu irratti uume muummadoo maal irratti uume numaan fuudha irratti uume isaas niin fuudha dhiyaa gartaa oma jaanninis bar ajaa'ibaa bar uumaa addaa uumaa ajaa'ibaati bar muummadis niin fuudha irratti fuudhuu jaalala fuudhuu irratti isa uume isiis gartee masaanuu jibbuu irratti uume idan tanaafuu faatees waan irra laalan hin qabdu muummadis irra laalinaa isinis akkas immoo rabbi gartee furmaata isin haafidu sillachuu tastakaakalu innante haya tanaafuu yatruku ta'aamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli la yatruku ni dhiisa ta'aamahu nyaata isaa dhiisa higa nyaata ajaa'ibaa guyyaa kan okkana birbibe awsoo manaa kabaja sigala hintuku ayya rabbii guuta yoo fedhe dhookatee biyya biraa dhaqee xayyaaraan deemee nyaatee deebi'uu danda'a amma sigala biyya isan beeyne dhaqee higa zakariyaadhaan nurraatti himaa jaabar abar dhiirtiinis gizee dubbii masaanuu tanoonni jaan ni fedhanii bar higa mirqaantanii akka taatan dhabdan lafaa ol keetuu taa'uun oolu beekamma akkana kunoo sheeka jee sigale fedhaa beektaa fi kadar fedhaa bar muummadis higa lafaa ol kee yoo sigartee ciqilfachuuf jiraatellee lafaa ol kee akkana gaa nurraatti himi sheeka sigale faate hanga gaa wanni keetirra ajandaa keetirrallee hanga dhufnu nu eeggadhooti irra deemaa hanga dhufnutti ajandaa kee nu eeggadhu gaatis guyyaa nuti muummadi irraa dubbanne ni gammaddaatis aya idan duuba yatruku ni dhiisa ta'aamahu nyaata dhiisa wa sharaabahu dhugaatii isaa dhiisa wa shahwatahu fedhinnaa isaa shahwaan hedduu beek shahwaan asii kun duuba gartee shahwaa san jechu min ajlii naayecha dhiise je rabbi subhaanahu wa ta'ala subhaanallah rabbi jecha ati gartee nyaata dhugaatii fedhinnaa namtichi gartee haay fedhinnaan saayi if qabee gartee ta'a sigalee saabtichi gaafa kan maal ta'e if gartee anif hin danda'u idaa barra oowwaadha
دابون دندو في الراين قرتي الراين كخدي جدوبا الراخة يا يقول بوليس الراخة إفين دندو إفبيخ يسيل لني بيتي منو مخيسة قرتي وانا في دي جيني بوليس إسا قرتي في بو لفتي سومنا إسا وانتنا الراخة من أين النقرنو دراتشو خطيتما دريم واتكو ميلا كانوا القبدها رواية أبو داود بيخ برجر تاي دريجي جي والقبدون عن إنجين حديث يجو تكو مكان والقبدها وشو قرتي ميلا أديغنا قرتي هيا يا إخواني بالله عليكم خجارتين جارسا كنغوتو فكيف فاتي أجنبي قرتي بوليسو رفيس بنا قل لك كفتو أفان دي مي فتي خرارة ديمتو تقور ديني سي قرتي أرمولي جل برا جرتو إيغا أسي مرتي قور ديني سي جل برا جرتي بر دبرا بفنة تو كفا إيغا خرا مركاتو في مناميني فاو ديمتي بكا بكسلا ديرتي تيموراتشو قبدو خفو إسين قور دي چرا دابدي قور ديني سي چول جرتي إيغا شمدني سي خنو قاما سي مولي سيجرا والوم بجرو فيت أكستاتي إيجا تكجب دو سيرة تنفون جابر أو بوليسو كتابة خير خاريف ما كان حديث يبا إزلاو تكتي ونقب دمات رتنفون مجيت ما تكتي سنور كنّه دور أركض دمات دور أركض إما زلاس رتنفون وشاتو مف بربادو جرتا بربادو دوت إذن دوبا أشتي دوبا قرتي إفداد بيتي نتي دامي دوبا خير زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صحابه تدك أبو أنا لاخم مالي جانين بركة تيجون جارتيو جرفه أوه أي دم كم تيجو يا جاتي دي دام تات دم نوتي ترى ترى بينو أتي لاخم تجرتا في غار رسول الله في هلكت جين مالتو سي هلاك وقعت على امرأتي يا دي يا وجر سيغله يا دي يا وجر كسي يا ديم غبر بليسومس قبدا لا رت مرمى خنا ملي تبراتا كان قبو جين رقبا تيتنا ملي تبراتا كان قبو هاي ديمتي باتيلا مولجلا سومن هو باتيلا مولجلا سومنو تناو ددبه باتيلا مولجلا سومنو دندان هاي اندندو ام باتيلا مولجلا سومنو اندندو هاي اندي الچلم هاي ديمتي مسكينه جاتم نياجس هو تيافو اني نيادونغا بول نافي ياردين تياوان نيادونغا الجي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقول تاي جين مي قبر بلي سوم سي قبران قبوان باتي لمول جل سومني يا تناو دبيتي رفرتي فيندن دوان اندن دو هيا ديميتي مسكينة جاتم نياكيس تي يافواني نيادون قبو تاي جيني أنغن مزنبيلة تكو غوتو تمري دوفي هاي فودي يودو خانا ديميتي مسكينة نياجيس هو مدينة دانان نمني رارا مسكينة انجيرو جين اني موافي نياد مالي ونيني نياجيس انجير تو جين رسول الله صلى الله عليه وسلم خفلت تقلقس أكسي يجو تنافو نمنو ولي رغرتي هاي نغاسيف غلتي هاي فرنجي سني سيني سي غلتي رمضان إذن دوبا غرتي رمضاني باتي رمضانا وني صومني سبر سيسورة إذا كان أول ليلة من رمضان هل كان ترى صومنا ويتقسيني صومني إذن ويتجان سيقولي صومني إذن ويتجان واجف الرابع فقادو إبليس اللين شيطان نهدما شيطان نيدم شيطان خرا خنا جو فرق دي ديم تو غرتيونو
تنكم تنلام تنملال مين ميكو ما يصير ديم تلالي جان ورا دغارة التاية تك ورا دغارة التاية كانت دبرتي فوريو نغرة بروني كسيت فوريو isiitu gartee kofoo uffatee rifeensa gallakkisee afaan diimee iffattee maal jettee deemti magaalaa keessa. Aynuma bareedda sitti nafne ja'aan. Haya maal jee rabbii suuratu nuur irratti hijaaba duraa uffadhaa iyyaalota dhagaara tattaa'u akkas jechuu bar ergaa ajaa'ibaati bar sigalee zaalika an yu'rafna falaa yuuzayna jedhe hijaaba uffachuun hijaaba si uffattee huccuu si tana illaa hijaabni huccuu naamusaati illaa huccuun biraa huccuu iyyaalaati fudhadhu tannaas hin jee fuudhi gaatana narraa arra katabi qajoollotti hijaabni huccuu naamusaati suuratu nuur irratti dubbate rabbiin hijaabni huccuu naamusaati dubartiif huccuun taan taysii qabdu gurdiichitti kofoofaa jalaan uffatteeti shamisa guddaa tokko uffattee bakka masgidan nu deemti kanallee huccuu etti yaa huccuu iyyaalaati san laa shakka fi daalika huccuun gartee dubartii kabajaa hijaab zaalika an yu'rafna falaa yuuzayna jedhe san akka beekamaniif akka hin rakkifamne karaa irratti muuma karaa irra bee gartee hayyee bareeddu maarreeyyoo jee gartee hulaarra taa'u karaarra taa'ee dhagaarra taa'ee warra dhagaarra taa'u kanallee shari'aan irraa dubbatte iyyaalota dhagaarra taa'u amma dhagaarra taa'u naaf ta'e isarra ta'an tiktok irra ta'an iyyaalota tiktok irra taa'u sigale iyyaalota tiktok irra taa'u qaysiinis dhuftee kofoo ciramtuu uffattee haay kunoo meen ilaal hin bareedu amman taane minaam hin taane meeshir achi garagali gamana garagali sigale achi gana godhi gamas godhi hada musiba iyyaalota tiktok gubbaa iyyaalota dhagaa gubbaa taa'u alaykum maal jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam alayhi ya rasuulallah janiin aboo dhagaa karaarran tattaa'inaa jeen dhagaa eegamee dubbiin siimaa dhageeffadhu hadiisa kana qabadhu har'aan tan waan jeen rasuulli sallallahu alaihi wasallam alaboo jaran karaarran tattaa'inaa jeen ya rasuulallah ifin dandeenyu tattaa'u numa ifin dandeenyu numa teenyaa yaayin aboo gaa eega diddan karaadhaaf haqa kannaa jeen aboo gaa eega facebook irraa gabbu'a tiktok irraa gabbu'a mindiqishoo minaamin irraa gabbu'a awoo ifin dandeenyu tiktok kana gubbaa fi maalees wooma funaannaa yoo jettan yele waan jeen duba rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi aboo karaadhan tattaa'ina yaa rasuulallah waa ifin dandeenyu gartee karaa kana gartee minaamin jennaan hayeega diddan karaadhaaf haqasaa kannaa karaa kana haqasaa guuta hay karaan haqa qaba eega qaba haqasaa guuta karaa maaliree karaan isaa haqni isaa maali tokkoffaa salaamtaa deebisuu lammaffaa ija qabachuu jeen isaa wannummaan achi dhagaara tattaa'anii karaara tattaa'aniif ija faffacaasu sigale nama lakkafu laala yaa ikhwaani iyyaalonni gartee dardarri keenya dargaggeessi keenya wanni karaarra taa'uuf number 1 nama gartee karaarraa waa lallaalo itti fooriyyattee kofoo uffattee rifeensa gallakkiftee xiqqoo babbareeddu ta'a afaan diimeeffatte ni lakkafa karaa kana haqa kannaafi masigale tanaaf rabbii subhaanahu wa ta'ala dubartiin huccuu gartee hijaaba shari'aan jettu san uffatte irra kifamtu namni cinqu hin jiru yoogaa biyya kaafiraa yooka gartee biyya garii jechu warra hijaaban feene warra islaamummaan feene gize yoo laftii gartee rakkoon takka argamte biyya muslimaa takka maarree kana godhe yoo dhagayan nama hijaaba uffate faa rakkan sanumaa shari'aan islaamaa biyya kaafiraa keessa biyya gartee shaayira keessi dhoorku keessan taa'in siin jette si hijaaba uffatu si deemu gartee si rakkanii si onni godhan keessa taa'uu siin eeyyamne shari'aan islaamaa
warri tiktok hin qabne furomtanii bar warri tiktok hin qabne nagee qaba beek baaru zulumaat kana namni hin qabne nagee qaba wallahi taayimiin isaalleen barakaa qabdi umriin isaa barakaa qabdi namni gartee tiktok keessa hin jirre dhugaan baana dhugaasitti mina dhageeffadhu yeroon isaa barakaa qabdi umriin isaa barakaa qabdi tana naagiyyati tana naa jabeessi tana siinjee jabeessati amma sigale barakaa qabdi shakkii takka malee idan tanaaf huccuun gartee hijaabaa kabajaa siggooti muummadilleen kan fedha sheekame ta hijaaba gartee uffattu nu barbaade ta hijaaba uffattu si barbaanna ta gartee badii wanni hin jenne qaceeltu ati hoo qaceelaare ati hoo qaceelaa qaceeltu ajaa'ibaa ta hijaaba uffattu si galee san barbaadii atilleen qaceeli ni harkatta guusanii atilleen qaceeli akkasi ati hoo qaceelte qaceela harkatta jallattu jalloo kateeti harkatta itti waan isinii dhaamnu shamarran dhiiraas waan isinii dhaamu yaa dhiira teenya bareedina laalteen sobamin dubartii tanuma naamusa qabdu ta hijaaba uffattu ta ibaadaa sii qabdu ta akhlaaqa bareedaa qabdu fuudhu atilleen faate dhiira salaatu ka dalagatu ka akhlaaqa bareedaa qabu heeru ni salaata waan dura gaafattu ni salaata akhlaaqa ni qaba achi boo sadaffaa yoo fete ulaagaa gartee ni dalaga taa'ee usee gartee ganda keessa taa'u moo ni dalaga taasanillee laalladhu naas hin jee immoo dura ni salaata imaana ni qaba akhlaaqa ni qaba tanuma laale ulaagaan ati ilaaluu qabdu tana faateen tun ni salaatti akhlaaqa qabdi خلاص فضفر بذات الدين تربت يداك akkuma isii atilleen ta diin qabdu filattutti isiilleen nama gartee salaatu akhlaaqa bu filachuu qabdi filachuu mirgasiiti idan tanaaf karaa haqa isaa kannaaf haqni karaa ija qaqqabachuu salaamtaa deebisu ija qaqqabachuu achi garagar maarree meechisi gamanasi barbaaddaa kamsan taati gartee qilleensarra qammansitu aanan qammane akkam aanan qammane nu idi oromoon abo aanan kun qammane jaa dubartii kasi qammansu jiranii bar galee gaafa kaan laayifii irratti ilaaladhu dubartii ajnabii dhungatan hayyu kasaaratin qammansuu midireetun waan qammane maatutti ajabamee buleeyso egaa faatee rakkana if qammansitee daaraa if goote awoo kafeete boo dantaa keeti sitti himaa ollaa if qaaleeysi jennee sitti himne qalaas egaa ترتيب دعائي سيفي ما إن شاء الله ترتيب قرتي ولاقا دعائي كأجولت إرادو بد شرطي سي ويتوكو خانوار رادو بداو بإذن الله لفخيني دعائي تنا يروتم قرتني يروتم كيولمتي شرطي سي ولاقاي سي مالي سي كتي أكا قرتي قدو لا لا يخابرو خايفتان كأجولت إرادو بد تنافو دوبا هل كان دورا غرتي رمضان نباتين سومنا غسنتي قرارتاو هاديفنو سيغره قرارتاو هاديفنو ايه ولو ما نو ابدي كينيا نغي ربي فيان واخن يا بوليان كينيا فيا خردا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه برادي رساتي مالجي يا امي اسال الله العافيه فيا خرد جين odoo fayyaa qabduu fayyaa karadhu odoo fayyaa qabduu fiigi ispoortii dalagi sukkaraan na dhufee bar sukkari tokkoon na dhufee ani firraa hin fiigu jira gizeen fiigii hay odoo fayyaa qabduu odoo sukkarii sitti hin dhufin fiigi
يعني برنا إنا جايب سيسابر المنا ما أخذ إيجا gaastiriik gideesi dhufe waan gaastiriik si fidu zeetaa fi kana firraa eeyda maali ati zeetaa fi coomaaniif ajjeeftu egaa waan doktoraatis dhabdhab keessa goona akkamitan walii galleemi sigalee waan fayyaa namaa egaa waan zeeta jaan waan cooma jaan irraa fagaadhu naas hin jee laa yanfaa akkana kun olaal ani jiim keessaan jiraa jaabar right now kana abdii kiyya jiim keeti jabaadhu ati naas hin jee sigalee atilleen gammaddee warra biraallee gammachiifta abbaa akkas teetiifillee ni gammadda warri biraallee sirraa gammadan hakada akkana dhiira kanaa tana feena kunoo dhiira kanaa tana gaarii sigalee sukkara tokko na dhufe fireejaa na dhufe abboo maalee isa fiidan sukkara tokko na dhufe fiiguttiin jira caccabtee boleeysoo لا odoo fayyaa qabduu fiigi odoo fayyaa qabduu fayyaa haradhu kazi ya rasuuli salawatu rabbi islam alayhi is'al illah alaafiya sigale odoo fayyaa qabduu yaa rabbi fayyaa naaf kanni jii haradhu istoorsiitaati bar sigale jira waan ajaa'ibaati waan addaati ati gizum wali caccabte maal natti nafne sukkara tokko na dhufe gaastiriikii na dhufe waan cufa fi guurte maalati buleeso waan nagaya nyaadhu ifina laakin bocol cufa fi guurte anumaan an godhu warja gaafa inni waasi godhu dhuf anumaan an godhu yaa barsadu anumaan ta'u cufanumaan nyaadhaan nyaadhu cufa isaa bakee argatta akkasi tanaafu waan namni siin jedhu dhage isma qaama kee sossoosi fiigi ganama ispoortii dalagi odoo fayyaa qabdu haakima gartee akka waan gartee hospitaalaa manni kee kiniin kun eegachi gubbaa daraddarame ilaa jalatti maali abbaasii fikiriin maal walii gootan maal si biraa godha kiniin fiigi ispoortii dalagi intaala dhumatti caccabtee walitti umriin tee 30 namaa mata gartee jaatam 70 fakkaata dhukoyte dhiisi buleeso dhiisi waan hin taane hin dalagin akkas fayyaa haradhu odoo fayyaa qabdu ispoortii dalagi odoo fayyaa qabdu akkas nama hedduu kasaarte dura ifiif kasaarteeti ifi daaraa if gootee ganda biraallee daaraa gootu nama biraallee manallee rakkitee alallee rakkitaati ifiis rakkitee warra manaallee rakkite minaa enen nagarnoo baakaachu mutaaddii sigalee ifiis rakkiftee warra manaallee rakkifte akka keetii kana silaa kabalaniiti biyyaa baasan akkas egaa buleessa tanaafu ifeeggannoo dargaggeessi keenya akkana maarreedha binti qishoodha ka fuudhamee maalik jalanteeysu waan jalanteenyeef beeytaati sigale waan jalanteenyeef beeytaa mistirii hattaa'u qimmaa hin beeytu egaa haya dhiise ammasan idan duuba tanaaf soomanni gidee dura gasseene number 1 balbalti jannataani banamti number 2 balbalti ibiddaani cufamti number 3 sheeyxaanni gil godhamaa jechuudha ramadaanni kana nu barsiisa soom baatii ramadaanaa kana keessa kana harkatta jechuudha zaanti yelleen ga'u jirti akkasi jira keenya